جه نواندن و چین اورینت نیوز بولتنا کردی وار باش. لباجروک سلوک تقین و لتل ابيض يپگا برسوا ایریشک داعش دا. چل روژیا کمکوژیا کوبانی و بیرانینا بابالات شنگال برینین کردان گرنیک. هپگا دبیجه مخاطا پترولیا باشوری کردستان نتقاندیه. Hava saldırısı و دمیرتاش جارا کردن غازه بانگا پکک و دولت شر لکردستان دکه. لباجروک سلوک گریدای هریما تل ابيض ماینک تقیه و د انجام دا سیویل کی جیانا خوشدست و هین کسی دنجی بریندار کتن. هر وسا و لگوری نوچگیهان ما راگیهان کل باکوری گند سلوک ماینک د آجوکارک سیویل دا کل سر ری هاتو بو چاندن هاتا تقاندن و بسدما ویکی جیانا خوشدست دا و دو کسین پیراجی بریندار کتن. تیزانین کو پشتی رزگار کرنا هریما تل ابيض چتا این داعش گلک ماین لکولان هریمه چاندنه. بردف که فرمیه تفگار جواک دموکراتیک تفدم طلال محمد داخویانیک درباری روشا باجار حسک دا بلاف کرد. داخویانی دا بردف که تفدم راگیهاند که صدام ایریشن داعش لسر باجار حسک شکستنا ریخستنا نافبوری لگندوار رقای لهمبر شروان یکینین پاراستنا گل یپگه بود. طلال محمد و داخویانی در راگیهاندیه که هیزینوان جی یپگه و یپجه باجار حسک به تمامی چکدارین داعش پاقش کرنه و او چکدار باجیر دورخستنه. بردف که تردم دستخوشی خواه لحیزن پاراستنا جوهری جکر و دازانین که وان هیزان چند جاران رازه ین رخصنا داعشه لنوا باجار حسکی آشکاره کربون. کوچبر بو پارا ولاتین حسکی جو پشتی رزگار کرنا باجیر گلک ولاتی که مالینوان هاتنا ویران کرن و دبستان و گلستانان دا دجین. و تشت لسر پیش روژا خواه نزانن و به هیوینه که دمک نیزک دا وگرن مالین خواه. گویکینین پاراستنا گلیا پگر ازگار کرنا باجار حسک جری خصنا داعشی را گهاندن. هین کوچبرین باجر دمترسیا گفین داعشی دا دجین و کوچبرین گو مالین وان هاتنا ویران کرن ده دبستانین باجر دا دجین و پیش روژا وان وندایا و هر مال باتک جوان کوچبران دیروکا کوان هیا. و هن جوان کوچبران دانا دیار کرن گوان مرن به چاوی خودیتن و در دورا 37 روزان بخوارن دجین و آنین زمان گو اوج آلی ریخصنا داعش و هاتبون دور پیچ کرن و هن جوان جی دانا زانین گو تانگین داعش لنیزی وان بون و نکاری بون درکفن و مالین وان ببون زندان جوان را. هر وها ولاتی کش باجار حسکه بناوی حمید بدر الواسع دا دیار کرن گو ریخصنا داعش زارو کان بری باوان دکوجا او تدلواني دلوان ده تنيا ما عندهم رحمة ولا عندهم شفقة ولا عندهم خلقة إنسان. ريخستنا داعش يا ترور ترحمة لجمتنيا زاروكان وزلام تمن مزن دكوجن قنهن ما جفيكيتشيا ما تتكليد ولاتي ودا نكرنا خدي بمريا وما سركفتن بكا ونطلب من الله النصر من الله من رب العالمين. ليه؟ ده همان دم دهين هجمار كمزن جوان کوچبران گود دبستان و گلستان ده دجين پیش روجاوان ندیارا اول باندی آلی کاریانا داگو وگرن مالن خواه و نتنی ولاتین حسک الوان دبستان کوچبر بونا هنج ولاتین سرینی جلور بجه بونا و ولاتیه کی دادیار کرن گو اوج سرینی درکتن جبر گفو ظلم داعش رویان و آنی زمان گوری خصنا داعش دفروتنا جنان ده بردواما. يعني عندهم طبيعة سبي النساء ريخستنا داعش كاري فروتنا جنان بو و از ولاتيك جباجارو كي سريني بوم يگو نيزي داعش بو ليوان نكاري بو بگهانامه جبر ريبند گلك دناف برامد هبون و هركس جمان هاج داعش تيخستن. مثل ما اف بهتری 2 سالان به سر دامزراندنا داعش و درباس بویا اوج دست پیکاوی و گفان لولاتیان دکا او گو درباسی چه ناو چه دبا کوچبری تالانی کشتن لوان دواران چه دکا و گل باجار کوبانی و حسکی و گلک باجارین دن لی سوریه و عراقی. پشتی سونه روژان جه شر و پفشونین گران لباجار حسکه که ریخستنا داعش لسر سی انین شر دکرن ده 24 دمجمیرین بوریدا
هێزن یاپەگە بەشێ مەزن ji hesekê kontrolkirin bi taybetî taxên başûr mîna taxa neş ve Rojava, Villat û Hoşilbehr. û rejîm di çargoşeyê ewlekarî de maye. Nûçegîhanê me li Hesekê Homan Cezîrî seredana taxên başûr kir û ev rapor ji me re amade kir. پشتی شەڕێکی دژوار di bajarê Hesekê de bo demek dirêj li gel xerakirin û koçberiya bi hezaran bi taybet li taxên başûrî bajêr niha hêzên YPG beşê herî mezin ji bajêr kontrol dikin û çeteyên Daişê zêdî 3 kîlometran dûrî bajêr dikevin. مفرق صديق بري بحياه بجهه بمقافي بحياه خطا بچه بانوراما محطه كارا بقوم بلا دستي رجيم دابو بشتي داعش كته هندور دا بمفرق صديق بجرا بحياه بجهه بانوراما محطه كارا بقوم بلا هيزي ميه يبغي رزقار كر ووي قوي دا ام بيدري حاكم من خطه هري اساسي منطقي حسكي يهري بلندجين هري استراتيجيك نهاده سي ميه يبغي دنا انیان شریان هری دجوار لتاغن باشور رو ددان ددماش کستنا هزن رژیم لوان دوران و به پیشکتنا داعشی هزن یپک انیان شر لباشوری باجر وکرن و ده انجام ده نشواروج آوا و تاغا ولات تا بنافچه پانوراما کدبن کنترولا یپگی و شر هری داوی ده تاغا حوش الباعر ده چیبو تاکو باجار به تواهی داعشی هات باقش کرن نشوى رزقار كير بشرم هاتن ملي سكن شبابي ده اوجي رزقار كير ضرباسي حوش البعر وانابون حي الزهور جرات بيجن حيا بانوراما ما قش رزقار كير امجي الفيدرينه جبو باراسنين الفيدرينه جبو إيريش نوان ام حاضر ونمدنه إيريش بكن امجي بكاربن وان بشكينن ده همان دمه ده فرمانداریا گشتیا یپک ادریا کنگرکی چاپمنی را راگهاند گو حسکه به تواهی دو کنترولا یپک ده جبلی چارگوشه اولکاری و تاغا نشواروج هلات و غویران که هزن رژیم وان نافچهان کنترول دکن تایبی پر هریمش دستی وهاتن گرتن یعنی ای رژیمه ده يعني مقارن بيجن صدي انا نوتو بينش يا ده حشتو بينش انا بيجن دسي مديه جينغو رژیم گرتیه و رژیم مشوار و خاطر کی خوی پاراسنه چبیکه جیگو ما گرتیه امی خاطر خوانی ای پاراسنه چبیکه سی و نهروجن و باجار حسکه ده شرکی گران ده درباز دبو کو ده انجام ده گلک مال و آواهی لتاغن باشور هاتن روخاندن دادم جمیرن داوی گو با آواه کی فرمی رزگار کرنا حسکه جالیه یپگه و هات راگهاندن همان جزیره اورینت نیوز حسکه لی هریما تل ابید هیزن یپگه برسف هولدان درباسمون گروپک چتین داعش لسر باجر برسفدان هر وصا هین جدرین لشگری راگهاندن کو ده دان ایواره گروپک چتین داعش درباسی مزگفت علی بن ابی طالب یکو دکوات طاخا الجسر بون لی هیزن یپگه لدیجیوان رابون و شردنا برا هر دو آلیان دا دمج میره که دریش کر لگوری همان جدران کو ده انجام وی شریدا همی چتین کو درباسی باجر ببون هاتن کشتن پشتی رزگارکردن هریما تل ابیده و ریدنا برا هریما کوبانی و جزیره دافه بو بهانه سوتمنیه و پیداوین جیان ارزان بون لیلترا پترول داکت 20 لیرین سوری لیرو ریوبریا خسری بریاره که نو درخست کو تیدا بهای ماده سوتمانیه لهریما کوبانی بلند کرد لگوری و بریاره ده لتر مازوت جبیستان لیرا رابه 45 لیرین سوری بلند ببه و لتر بنزینجی جپنجا رابع 75 لیرین سوری بها ببه هر وها ده دمجمیرن و خستنن لامبیان جی لکولان حریمه کیم ببن چافکانیه کی راگیهان کو کیم کرنا دمجمیرن رونیه ده کار چافدیریه لباجیر نچار بکه هجای ببرخستنه یا کوری و بریا خسری بریا دمک بریار دابو کو بهای ماده سوتمانیه لحریمن کردی ارزان بکه ایرو ده ساعت سر سبه دا خزمین شهیدین کمکوژیا کومانی تبلی ولاتین حریمه و گلک شانده جهمو سازین جواکا سیویل و ریوبریا خسریا دموکراتیک جبو بیرانینا شهیدین کمکوژیا کومانی ده چل روژه شهادتا واندا برای خدانا گورستان شهیدین کمکوژیا 25 حزیرانه خزمین شهیدان به دقایق رزگرنه و خواندنا فاتحه دهاتن سرگوران گور آف ددان و گل لورد چاندن هر وها مینا د رو رسم بیرانینا چل روجه ولاتین قربانا پیروز لسر گوران دخواندن و شکر و شیرانی جبو رح شهیدن خواه بلاف ذکرن
هێژای ببرخستنەیە کۆ 25 حزێرانە بوریدا ji ber êrişeke çeteyên Daişê ya li ser herêma Kobanî ku têda bi taybet welatiyên sivîl hatine armançkirin û şehadeta 25 û du welatiyên sivîl 28 di nava li gundê berexbotanan da yê din li navenda bajarê Kobanî şehîd bûn. Rêveberiya Xweserî ta niha pênasîn an raporeke zelal li ser vê komkujiyê jî nîşan nedaye. Dewleta hevgirtiniya Amerîka biryarek derbarî parastina hêzên dijberiyê yên ku ji aliyê artêşa Amerîkî ve hatine perwerdekirin derxist û dê firokeyên hevgirtina navnetewî parastina van hêzan jî bike. Her wisa li gorî biryara Barack Obama dê firokeyên hevgirtina navnetewî parastina hêzên dijberiyê yên perwerdekirî ji hêzên rejîmê û hîn grûpên din bike. Têzanîn ku hejmara hêzên ku ji aliyê artêşa Amerîkî ve li Tirkiye hatine perwerdekirin derdora 5 kesî ne. Li Zebedanî û li Cober li bajarê Şamê firokeyên Beşar el Esed sivîlên dorpêşgirî dike armanc ji topên xwe re û li bajarê Erîha li gundewarê Idlibê 25 kes şehîd ketin di encama ketina firokeyeke rejîmê bi ser bazara bajêr ve. Her wiha li Sehl el Gab li gundewarê Hemayê artêşa El Feteh di pêşva diçe. تابکتنا فروکین رژیمê jî divê para sivîlan ji kuştinê têde hebe, îrodanê sibehê û dema got firokeyeke mêg ya rejîmê dixwest bajarê Erîha li gundewarê Idlibê tobaran bike, ew firokep ser bazara bajar de hate xwarê û li gorî çalakvanan dane diyarkirin gotaniha 25 kes şehîd ketin û bi dehan birîndar di nav wan de zarok û jin jî hebûn û taniha texmîn heye got hejmar bêhtir bibe. Li aliyê Sehl el Gab li gundewarê Hema artêşa El Feteh êrîşek ji nivkê de bi ser bargehên rejîmê de kir û dikarîbû dest deyne ser gundê Foro nêzî bajarokê Corîn, herûha destdanî ser gundê El Mensûr û Qerqûr û dikarîbû navçeya Zeyzûn vegerînin bin kontrola xwe piştî vekşandina mîlîşeyên rejîmê ji wan de veran û piştî got bi dehan çekdarê wan hatin kuştin û taniha şerhîn berdewam e. Li Şamê li Zebedanî şer û êrîşên Hizbullah bi ser taxên bajar hîn berdewam in û wiha bi tang û mûşekên giran malên sivîlan topbaran dike û di encamê de gelek ziyanên maddî gihiştine malên sivîlan û li gorî hinjêderan ji nava bajar got ji destpêka şerê got berî heyvekê dest pê bûye bêhtirî 1100 bermîlên teqîner û nêzî 600 mûşekên zemîn ji bilî bi hezaran topên tangan û hawnan bajar topbaran kirine û taniha Hizbullah nikarîbû derbasî bajar bibe. Nedûrî Zebedanî û li taxa Cober li nava Şamê artêşa azad ragihand gowan bêhtirî 15 çekdarên rejîmê kuştin û di tang û tirimbêlên din têkşikandin û destdanîn ser rêbenda Taybê û bersiva êrîşên rejîmê dan dema got xwestin ji aliyê Bakur ve derbasî taxê bibin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bi mûşek û bermîlên teqîner avahiyên taxê ermanc kirin û di encamê de di kesan jiyana xwe ji dest dan. Serokê hikûmeta demkî Ehmed Tuama û di hevpeyvînekê de diyar kir ku projeya avakirina devera Tampol li Bakurê Sûrî dê piştî sê hêvan dest pê bike. Tuamê da zanîn ku dirêjahiya sînorê vê deverê dê derdora 140 km be û di hundir da jî 40 km be. Da ku penaberên Sûrî yên ku di Tirkiye da bi cih bikin. Her wisa derbarê karê hikûmeta demkî jî Tuamê anî ziman ku ew nexweşxaneyên meydanî bernameyên perwerdeyê û malên ji penebena re li devera Tampo ava bikin. Di mijareke din de heyva Sûriya welatê Qeterê biryarek derxistiye ku dê têda bêhtirî milyûnek û 200,000 dolarên Amerîkî bo piştgiriya projeya çandiniya genim li Bakurê Sûriyê bike. Li gorî nivîzgeha heyva Sûriya Qeter li Tirkiye dê ev proje genim ji firnên bajêr ên Bakurê Sûriyê re û bi taybet li bajarê Hemsê amade bike. Da ku nan li ser sivîlan belav bikin. Çel û çar endamên ji Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya li bajarê Serêkaniyê ji partiya xwe xwe kişandin.
د داخوێنەیەکە فەرمیدا کۆ لەسەر ماڵپەڕا کورد سرێت هاتبوو بەڵافکردن 44 ji endamên pedeke Sûriya sedemên xwekşandinê ji rêya giştî ra şirovekirin. Di daxuyaniyê de hatiye ku me di yeketiya siyasî da derfeteke baş dîtibû bo yekrêziya tevgera siyasî ya Kurd li Rojavayê Kurdistanê. û piştî ragihandina pedeke Sûriya bi şêweyekî fermî hemû rêxistinên girêdayî yên her çar partiyên wê awayekî yekbûyî dest bi karên xwe kir ji nav wan rêxistina serêkaniyê. Lê mixabin gelek nakokiyên rêxistinî û kesayetên hatine holê û me gelek hewl da ku em wan nakokiyan çareser bikin bi şêweyekî demokratîk û di riya hilbijartinên ra lê qet ew pirsgirêk çareser nebûn. Piştî me ev pirsgirêk bi komîteya navendî ra gengeşe kir lê ti encamên neda û daxwazên me hatin pişt guh kirin. Ji berî wê ew endamên rêxistina pedeke Sûriye ya bajarê serêkaniyê xwekişandina xwe dilgiranî anîn ziman û ahîvî kirin ku ew şaşetiyên di hundir pedeke Sûriye da bêne çareserkirin. Herwiha ew serkeftinê ji dozek Kurd li Rojavayê Kurdistanê dixwazin û wan hîj bi rêbaza Barzaniya Nemir bawerin û bextewariyê ji rêhevalên xwe ra dixwazin. Kampaniyên asayişên rêveberiya xweserî di girtina ciwanan da bû leşgerkirina neçar li bajarê Amûdê, Dirbasiyê û Qamişlo hîn berdewam e. Li gorî hîn çavdêran ji Oriyet News ra ragihandin ku navenda asayişa giştî biryar daye hemû navendên asayişê hezar ciwanî ji bajarên Amûdê, Qamişlo û Dirbasiyê bigirin û berê wan bidin navendên leşgerkirina neçar. Herwiha li gorî heman çavdêran ku hejmara ciwanên girtî tanha giştiye bêhtirî di 105 ciwanî tev da hemû Kurdin. Fermandariya pêşmergeyên zêrevanî daxuyaniyê kirin ku firokeyên hevpeymaniye li eniya şer a keskê bargehên Daişê bombebaran kirin û zirar û ziyaneke mezin dana terûristan. Fermandariya pêşmergeyên zêrevanî diyar kir ku duh bi şev û demjimêr 20 heta 23 xulekên firokeyên şer ên hevpeymanan li bakurî bajarê Musilê li gundê Teşteyê bi ser navçeya keskê bargehên rêxistina terorîst ya Daişê bi tundî topbaran kirin û sê bargehên terorîst wêran kirin û hejmarek terorîst hatin kuştin û herwiha zirar û ziyaneke zêde gihîştin heman rêxistinê. Hovîtiya Daişê ya li dijî xelkê Şengalê hîn berdewam e û li gor lêkolînera Êzidî Dawud Murad El-Xetarî endamekî rêxistina Daişê sê zaroka jineke Êzidî ya dilgirtî bi jarê kuştine. Lêkolîner û çalakvanê Êzidî Dawud Murad El-Xetarî bo dezgehên ragihandinê ragihand ku endamekî Daişê jineke Êzidî ya dilgirtî ya navçeya Şengalê bi perayên kirî bû ku du kur û keçeke wê jî hebûn ku temenê wan di navbera 4 heya 8 salî ne û ew birin nêzîkî bajarê Reqayê ya li bakurî Sûriyê. Navborî got ku piştî ku jineke Êzidî ya dilgirtî ji destê çekdarên Daişê reviye ye, ji me re gotiye ku ew endamê Daişê ew her sê zarokên wê bi behanaya ku ew xwedê nas nakin bi jarê kuştibûn. Endamê berê yê Parlamentoya Iraqê Mehma Xelîl aşkere kir ku zêdetirî 6000 Kurdên Êzidî di encama êrişa çekdarên Daişê da şehîdin û windan e. Fermandarê pêşmergeyan li ser çiyayê Şengalê û endamê berê yê Parlamentoya Iraqê Mehma Xelîl ragihand ku Daeş zilmeke mezin li Êzidiyan kir û êrişa ola Êzidiyan û netewa Êzidiyan kir. Mehma Xelîl diyar kir ku ji sedî 20 koçber û penaberên Iraqê Kurdên Êzidî ne. û da zanîn ku koçberên Êzidî li 16 kampên başûrî Kurdistanê hatine bicih kirin. Xelîl her wiha aşkere kir ku di encama êrişa çekdarên Daişê da zêdetirî 6000 Kurdên Êzidî şehîd û winda bûne û ragihand ku heta niha 11 gorên komî yên Êzidiyan li derdora bajarokê Şengalê hatine dîtin. Wî rayedarî Êzidî anî ziman ku ji ber heta niha va 5000 Kurdên Êzidî ketine destên Daişê got ku ji wan hejmarê tenê 1916 kes hatine rêzgar kirin. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî tevlî merasîma bîranîna yekemîn salvegera bobalata Şengalê bû.
ایرو به هلکفتا یکمین سالوگرا کاریستا شنگاله لپرانیا باجر و دورین باشوری کردستان چالاکیین جور به جور تینل دارخستن. لدهو کجی مراسمک جبو و هلکفته تاساس کرن و سروک حریم کردستان مسعود بارزانی جی بشداری و مراسمه دبه. بارزانی کو به 20 کی بریانها سردانا پیشنگاه وینایان کو لسر جنوساید شنگاله هاتبو کشاندن کرد. ده گوتارا کداجی کو وی هلکفتا پیشکش بکه. دهدان ایواره و با آمده بونا هجمارک مزن جوالاتین باجار سلیمانیه و تفگر آزادی یا جوان کردستانه یکمی سالوگر دارکرنا شنگاله خوپیشاندان لدور بخش گشتی هاتل دارخستن. تیدا بانگا رزگار کرنا شنگاله جدست داعش هاتا کرن و کمکوژی گند زرگله یه قندیله و شهید کرنا ولاتین سیویل و بی گناه هاتا شرمزاد کرن. خوپیشانداران هر وها بانگ کرن که چک و جنن ایزیدی جدست داعش ورن آزاد کرن و دزوترین دمدا شنگال ور رزگار کرن. لبندا ما بن نافبرک بچوک رو بگرن. دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع بیانده ده. اگر تبخواز ناس بکش دورات چه دبه گلال یعنی اورینت نیوز باجاره کرکی لگی ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي الباجاري كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا لا باجروك سلوك تقين ولتل أبيض يفقى برسفا إيريشك داعش دا چل روجيه كونكوجيه كوباني و بيرانينا بوبالتا شنغالي بنين كردان كرنيك هپگه دبیجه مخطا پترولا باشوری کردستان نتقاندیه و دمرتاش جارا که hava saldırısı کرد yapıldı. که بلا PKK و دولت şer بدن سکناندن. Büyük zayiatlar verdiğine Türkiye tarafından büyük baskı. دوباره سلاف هفسروک هدف صلاح الدین دمرتاش جارا کردن بانگ آگربست جه PKK و دولت ترکیه او گوت که دوا هر دو عالی دست خوال لسر تکیلیان بشکینن. دمرتاش دو بریا که تبلی جوینا پارتیا خببه جه روزنامه‌وار را آخفی لسر گرتنا هدف دمرتاش گوت که احتمالیا گرتنا هدف صفر چمکی ت سوجه کیمتونه یا که پارتیا مواره گرتن پارتیا که واره گرتن AKP یا چمکی AKP کمکوژیا روبوسکی یا جزیه پیک آنیه و پشت داعش دگره هفسرو که هدف جاردن بر بروجا بانگ لپکک و دولتا کربو که شر بدن سکناندن لی رایدارین ترک گوتمون که دمرتاش نجد دل خواه او بانگوازی کریه. لسر وی که دمرتاش گوت که ام نکارن ده شر نهادا به قندی لرهاو دیتنان بکن جبر کل و داره مروف سویلان تی کشتن. ام نکارن شانده خواه بشین ور از تنه بانگی پکک ناکم که شر بدا سکناندن ده حکومت جی و پرسیونان بدا سکناندن و وی یکی جی راگینه.
Bunun gerçekleşme şansı yok. Silahlarınızı bırakın, ülkeyi terk edin. Yani bunu پشتین رازبونا تند هدف آن هپگه دیارکر کوچالاکی تقاندنا خطا پترولا باشوری کردستان جالی گریلاین و نهاتیه کرن و ته هلوستک وان لدجی برجواندین باشوری کردستان نینه هپگه بریا چند روزان د مالپرا خواه راگیهانده بو که گریلاین لنافچه سلوپی یا بسر شرناخه لدجی خطا نفته یا باکوری کردستان چالاکیک پیکانی و بوری تقاندیه پشتی نرازیبون و برتک دجوار هپگه جو برپرسیارین خوا چالاکی پاشگاز بو و ناوند راگیهاندنا هیزن پاراستنا گل به داخویانه که راگیهاند که چالاکی روجا 29 تیرمه یا لدیجی خطا پترول جالی گریلاین هپگه و نهاتیه کرن. ده داخویانه ده وها هاتیه گوتن وکه هیزن پاراستنا گل تو هلوستن ما لهمبری برجواندین باشوری کردستان نینه. پیوسته هلوست و نزکاتیه که ما یا هستیار به پرسیار یا دوه مجاره دا ورزانین دا خویانین جعالین رایدارین باشور و هاتنه کرن نراستن. روزنامه تایمز راپوره که خدا بحثا ایریشا گریلاین پککا یا خاکوژیه که جدیجی بارگه نوچین بازیده آگیری انجام دابون و دیار کرد که دوه ایریشه ترکیه نیزیکی شر نفخایی دبایه. در راپور دا هاتیه گوتن که پشتی فروکین ترک لقن دیلی ایریشی سر خلق سیویل کرد و 8 کس کشتنه. او ایریشا بازی دیجی به تراکتوره که بمبکری تیکات. در راپور که دا هاتیه دیار کرن که دا ایریشان دا این خاکوش دا یا لپرسوزه دولت ترک دبن ناو تکوشینان دیجی ترور دا نیزیکی 1000 کسین گرتی و پرانیا وانجی کردن. هر وها ایریشن آسیمانی جی به گرانی لدیجی پکه که بده توباران. سرکرده پارتی جهپ یا دژبری ترکی کمال کجادور اوغلو حکومت ترکی به دوماهی اپراسیون آشتی به پکک را توانبار کرد. کمال و ده دیتنه که تلویزیونی در راگیهاندی که سرکومار ترکی رجب طیب اردوغان نخوازه که حکومت یک گرتی آوا بکه و نیت وی اوه که پارتی وی به تن حکومت آوا بکه. هر وسا کمال دازانین که اردوغان اپراسیون آشتی به پکک را بداوی کرد. و بانک جی لأردوغان کرد که بلا جگل ترکیه را صدام دو حالیان و. جه هریمن کردی ما اف هجمار کرتنوچه و چالاکی دوی راپوره دجبار آماده کرن ام به هفرت همه شبک. دسته ریوبریین هرمی و شارداریان هرما جزیره یکم اکادمیا پیشخستنا خوزای و ریوبریین هرمی به مراسم که وکر هروسا آمدکارین وکرنا اکادمی سیماهان درشگر و دکسین پسپور لسر خباتن و پروردکرن بین راوستاندن. لتلتمر رخستنا هیواسورا کرد و کومله خیرخوازی یا آسوریان لهفکرن که ده خزمتا گل تلتمر و گندن در دوراوه ده هفکاریه بکن. هروسا بریاردان که ده دمک نزیک ده ناوندک تندرستی جیوکن. کمیته یا پرورده کوژ عالی دسته روسیپیان آگریسپی و هاتیه دمزراندن به ماموسته این باجیر جویان و روشا پرورده گوتو بیش کرن. هروسا ده انجام جوین ده کمیته که ماموسته هاتا آوا کرن. ریخستنا تفگرا زمان و پرورده یا دربیسیه لگنده شونیه ناونده زمان به ناو شهید رستم وکر ده مراسیم وکرن ده باورنامه ل105 شاگرتن زمان هاتن بلاف کرن. ده چارچوبه کاروخابات تفگرا چاند و هنر دموکراتیک هرما جزیره ده یکم فستیوال هنر زاروکان لباجار قامشلو به بشداربونا چلکومن موزیک دیلان و شانو ین هرم دست پیکر. هفدم لقامشلو و ده چارچوبه کاروخابات جنن هرما جزیره ده ناوندا شهید امارا یا شورن درونی یا تایبت بجنان به مراسم که هاتا وکرن. ده مراسم ده اندام یکیتی استار یکیتی جنن سوریانی ریخستن جواکی و بوروی انتکلین دیپلوماسی آماده بون. تاوی برهما کزبری یا باش دوی ساله دا لحریما گرکه لگه لی جودکارن و حریمه نکاری بون با آوائی کی باش برهمین خواب فروشن. نوچه گیهانما گلالیانی سردانا وان برهمان کر و تیکلین خواب جودکاران چه کر و افرا پرجمه را آمده. پرانیا برهمین چندینی دوی ساله دا کزبراو کمون بو
برێژەیەک بلند گەهشتە 8 سەدی ji rêjeya rûberê çendiniyê tevî ku cotkaran dizanî ku hikûmeta Sûrî van herdûn cûreyan nakirê lê cotkaran dît ew neçar bûn ku ji bilîn van herdû cûreyan nikarîbûn biçênin ji ber arzanbûna pêdivî û hesanîbûna çendiniya wê û di sala borî da cotkaran sodeyeka aboriya baş jê wergirt. بار كسبرا انتاجينا نقل تازجي بس كيلو تصل بينجي ورقي بو احلامي خبيت مشان تهذبوا ان مصروف ابي هبوا نا سماد هبوا نا مصروف نبو يجي قنم تربو خلقي قنم تشان كورا سماد نبو طنا سماد بصد هزاري بو يا كاينا بيزدا كسبرا طونك دابانا افاد صد بينجي هزار ورقه فيداج عالمي باشبو tevî ku berhema Kizbera di vê salê de gelek baş bû lê cotkar rastî pirsgirêka herî mezin hatin ew jî firotina vî berhemiya li pêşiya her malekê yan hindir wê her anbarekê li gundewarê girkelekê bi sedan tûrên Kizbera li ser hevin û xudanê wan çavî wî dimêne li bazirganekî ku werê bazar bike heger bazar vebêjî bi bihayek arzan dikirin. يعني ما نينا كو دصاد سيصاد كيسيال دي قينينا وحمو حالو في وضعي دبي خدي وضعي بين نخشا يعني ها فين راستا سبب بستان خدي جنينا بغنتي دا وعم هي دارن عم تخازد يعني بهوارا ما فورن شهري ما كردستاني بيش خير خواز بي علاجك بنا ناكد وقت زانی نه بازرگان Kizbera ji dervî parızgeha Hesekê de hatin û hemî berhemên herêmê dikirin. Lê di vê salê da û sedemana aramiya rê û qutbûna parızgeha Hesekê ji hemî parızgehên Sûrî, bazirgan ta vê demê xuyan nekirina. تجاري حلبي هاتن طبعا درخستنا جدرفا دولتي خليج دولتي ديتري جبو درمانا تشتي ولو تشتكرنجي قال لك سكاي ماشي بو انا هاجين قال نجي وضعين هايك ونخش بانا ريفا كريبانا دي ساوي بتشوانا وندما رغم خلكي قال لك نسبات شان دنيا كسبراي سري صدي هشتيها لين نتيجه ري قرتني واصيقها بيشيا فلاحه دا اسعاري قال لك نزلينا Karê cotkarayê salekê Hemîd Hindirwê Vanturaya de ya ta vê demê ti çareş firotina madeya Kizbera re nehatiye dîtin û cotkar dikevne metirsiya ku berhemê wa li ser hev kevze bigirê û werê bin pêkirin. Gulalyanî Orient News, Girgelekê. Bajarê derbasiyê bi çandiniya Pembû gelekî navdara lê li gurê cotkaran ên herêmê ku zehmetiya peydabûna semad, şûtemenî û derman bû sedem ku asta çandiniyê paş ve here hûrguriyê bêtir li ser vê babatê di rapora Rodî Çolî de. Ji salên 2011 de û ji destpêka şoreşa Sûriyê ve aboriya welat rewşek Aloz de ye bi taybet ji aliyê çandiniyê ve di parêzgeha Hesekê de li bajarê Dirbêsiyê çandinîna Pembû li paş ketiye. Her wiha cotkarnema Pembû diçînin û li gorî cotkaran sedema paşketina çandinîna Pembû ve digeriz zehmetbûna peydakirina pîwîstiyê çandina wê yek ji wan semade. چندنیا پمبو گنم گلک جدای نوانده هی مینک دما گوباران تی الیکاریب گنم مرد که لی پمبو گلک افدان سماد مازوت جرد وی و پیدا کرنا وانج گلکی زحمت بویه و برزگری که حری مزنگو امجیان دکن او اگو درکتنا پمبو جهری می نمایی اولي كان يختلف الحكي يعني باجار دربیسیه گلک زوه هنه لی چاندینا پمبو تو کس ناکه و لشوناوی زبزت دانین جبرگو سبزه د بازارا ده تکرین لی پمبو جبلی رژیما سوریه تو کسینت کری ده همان دمه ده سازیاب تنه یا گو پیشوازیا پمبوی چودکاران دکر سازیاب ناوی محلج بو او جی ده انجام تقینه که ده لحسه که هاتا شوتاندن مشكلة بامبو اولا تسليحها موتورا قال لك يتكلف ابيك وام بامبو تشيد كن كج مناكر تاجرت تحكمي دمدك يعني تشتكي انما مازوت باش مازوت هي باشه يعني بس المشكله ما مازوتي مشكله تسليحي وبامبو كسناكر كسناكر هجای ببیر خستنه پمبوی جهری من حسکه دردکت همو باجار سوریه و دولت هاوردور جبر باشبونا جوره یا پمبوی هریما جزیره به دستپیکا شورشا سوریه زیان لگل کوارانچه بو یک جوان زیانان که بونا چاندنیا پمبو دربیسیه ده هجای گوتنه که هریما جزیره استا یکم بود چاندنیا پمبو سوریه ده نها داکتی استا حری جیر رودی چولی اورینت نیوز گوندواری دربیسیه
ده داویه بولتنا مده دوباره کرنا سر نوچه لباجاروک سلوگ تقیم و لتل ابیده یپگه برسوا ایریشک داعش دا چل روجیه کامکوجیه کوبانی و بیدانینا باولت شنگاله بدینین کردان کرنیک هپگه دبیجه مخطا پترولا باشوری کردستانی نتقواندیه و دمرتاش جارا کدن گازی کرد که بلا پکک و دولت شر بدن سکنانده Zayiatlar verdiğine Türkiye tarafından büyük baskı aldı. بله تماشاوان هجا بوی اویم گیشتن داویه بولتنا خویا ایرو حتی بولتنا صبح هر شادو بختور زاروک که شنگاله جاوی وی مشت گریانه سر شیخ آدی شنگال پی هفته و چار فرمانه به هزاران تن کشتن وار درد و خمانه مزل شرف دینه قوبین قلندرانه چندی مجه دور بکن شنگال هر ازدیخانه قیروش زاروکم دگه بر پریزمان کمو کمل ورابون هوار فخری عدیان دنگی جان فداییم و بوی هزار سالم بوی هزار سالم نالی نزار درده بن جوان دفوش بابا لبردنگی هواره سرگش بویه